ne spasimo bojicu. Evo ga. Dun, dun, dun. Tako. Ekstra. Ajmo escape the box. Haj. Neće ponovo istu grešku pravi taj. Da nema barem ovih šiljaka, ja bi prešao, ali ne može. A pa ne može proći bez obuka. Evo ga. I opa! Ništa, ovo ne možemo prijeći, idemo na ovo hungry. Šta je ovo? Vjerovatno viljuška. Kakva je viljuška? Nemam pojma. Igrao sam ovu mapu. Ovdje ću neće ništa pomjerati to što se ovdje i ne treba. Ajde ti sjak. Vidjelo se ne može izvući, ajmo dalje. A ništa znam, uglavnom ovo je glupa mapa. Ajmo rope swing, ja volim inače rope swing, zato što mi to jako zanimljivo. Ništa. Stalno klikam T, a ne Z. Pa šta ti treba za ovu? Može ovako je, tako može već. Tako. Ne. Kako mi je glava odrezala. Znači, nikako mi je glava bukvalno spala sam satila. To je čudo. Idemo na glavu, hopa. Ma boga, nisam slomio glavu, nisam slomio sam ruke, to još gori. I nogu. Uspio sam. Ekstra. Ajmo successful. Opa, sakamaki. Aha. Così mi se samurajem portare po skamanja. Auć. Idemo još jednom zanimljiva mapa. Sakamaki. Joj. Bravo dječašće! Banana. Joj. No saja. Bum. 80 na 3, bože. Bilo je sad jedan malo veći fail, ali dobro, ajmo. Oba. Kome ti neš davat, jel? On meni neće davat poklone. Oba. A to ti još jedan naći. Oba. Joj. Ovdje Justin Bieber. Ovdje ide na mraz. A ti će svi. Ne. Nekom šalje poruku na Skype-u. Naravno neće govorit. Kroz noge. Ovo se vidi da sam ekstra u fudbalu. Ajmo. Bomb in my house, to će biti to za ovu epizodu. Ne, joj, nisam preživio, ajmo još jednom i tu je tu. Šuta, manja, i uspio sam. To će biti to za ovu epizodu, vidimo se.